Sampunang irake ceceng ngetut pemargi di desang Yesus tata sulo reng marko Sabtan itane nyuluhin atisane beteng antok roh suci Shalom. irake ko Rahajeng semeng para pamiarsa channel Suluh Galang Kangin. Dumogi ring semeng sane becik puniki, asung kerta waranugraha saking linggih ide Sang Aji, setata nyarengin pamiarsa sami. Mangde kauripan iragane setata kaledaginin antuk kerta rahayu miwah galang pikayun. Pinaka krama sanen resnain ide Sang Putra Yesus Kristus. Ngiring mangkin piragiang sarang-sarang sabdan ide Sang Aji, sani munggah ring cakepan suci Matius 6, pausan 13, sani mebaus kadi puniki. Nanging, saratang je malu dadi kaulan ide Sang Hyang Widiwasa, muahnya lanang ane dadi pakarsan idani. Mawastu, saluwiring ane lianan, ane buatang cening, bakal paicayang ide. Murde darmo wacana daw semeng puniki, inggih punika. Ngutamayang kaprabon ide Sang Aji ring kauripan. Para pamiarsa sane kaluyang antuk ide Sang Putra Yesus Kristus. Ring kauripan ring jagat puniki, sering pisan iraga kabekin antuk maakeh-akeh pakaryan, miwah pikobet kauripan. Saning rana yang iraga lali ring tatujon kauripan sane sejati. Sering pisan iraga ten mereren-reren ngeruruh harta berani, ngeruruh kawibawan, miwah kapiolasan manusia. Nanging iraga lali ngeruruh sang saning ngicenin urip. Mina kadi dreste ring subak. Yening iraga nenten ngeruruh wiktoye sani mabuat. Pasti ke cari ke jagi layu. Kadi puni ke taler kauripan iragani. Yening ide Sang Aji nenten dadoh sani pinih utama ring pikayunan. Sinah kauripan puniki jagi ngerasa yang sepi miwah puyung. Ide Sang Putra Yesus Kristus ngicenin iraga piteket. Mangda iraga nenten sumang saya ring indik pangan, kinum, miwah sandang ring jagate. Nanging ngiring nyikiang pikayunane, ngeruruh pinih rien kaprabon idane. Punike mapi teges ngiring nado sang ide Sang Aji, pinake aji sane pinih utama. Nuntun parilaksanan iragane ring tengahin keluarga, ring sajeroning pekaryan, miwah ring sajeroning sembah bakti iraga ring gereja. Yening iraga sampun ngeruruh kepatutan idane, pasti ke ide Sang Aji jagi nagingin pinunas iragane. Dumogi ide Sang Roh Suci setata nuntun pikayunan iragane. Mangda iraga praside ngerasa yang galang sane sejati, miwah nenten iwang ngeruruh pemargi kauripan. Nyiring ngerastiti, mangda kauripan iraga nenten jawantah ngeruruh sane wenten ring jagat. Nanging taler sane langgeng, sane rauh saking sih kapitresnan ide Sang Aji. Matur suksme aturang titiang ring pamiar sesami. Dumugi ide Sang Aji ngemertanin iraga sareng sami. Shalom.